जय जगन्नाथ सांग माने आसतु जीवा कंधमाल जिलार कलिंगिया घाटी। यह एक प्राकृतिक सौंदर्य पूरा भरपूर। यही घाटी समुदाय 11 किलोमीटर व्याप्त। तो चलतु देखी जीवा पूरा घाटी आपन को देखा।
ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଚାହା ପିଇକି ଲିଟିଲ ହାର୍ଟ ଖାଇଲୁ। ପୁଣି ଫେରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କଳିଙ୍ଗିଆ ଢାବାରେ ଲଞ୍ଚ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ମଗେଇଥିଲୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ସହିତ ସାଲାଡ୍ ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।